Kako smo stigli od planete bez jednog putokaza do preciznih mapa koje sada svi imamo u džepu? Hajde da zaronimo u tu neverovatnu priču o mapiranju sveta. To je u suštini bio ogroman problem za prve geografe. Trebalo je smisliti neki pouzdan univerzalan sistem, kako da se odredi bilo koja tačka na ovoj našoj ogromnoj, naizgled bezobličnoj planeti. Rešenje za to? Bio im je potreban, bukvalno univerzalni adresni sistem za čitav svet, nešto što radi svuda, bilo da se nalazite na dnu okeana ili na vrhu planine. I onda se neko setio nečega, revolucionarnijeg, a opet tako jednostavnog. Hajde da preko cele planete iscrtamo jednu zamišljenu mrežu. I upravo taj sistem, ta geografska mreža, postao je temelj svega što danas znamo o mapiranju i navigaciji. Dobro, da vidimo kako ta globalna mreža zapravo funkcioniše. U suštini, sve se vrti oko dve vrste zamišljenih linija koje obavijaju našu planetu. Prvo imamo horizontalne linije. Zovemo ih paralele ili uporednici. Najlakše je zamisliti ih kao, recimo, obruče koji su nanizani oko Zemlje. I njihova svrha je da mere geografsku širinu, dakle, koliko je nešto severno ili južno u odnosu na ekvator. Evo, ova slika to savršeno pokazuje. Pogledajte ekvator, tu glavnu liniju od 0 stepeni. On deli Zemlju tačno na pola, na severnu i južnu hemisferu. I od njega brojimo 90 paralela ide ka severnom polu, a 90 ka južnom. Sad, drugi set linija su one vertikalne, a to su meridijani ili podnevci. Oni su, recimo, kao kriške pomorandže. Svi se protežu od jednog do drugog pola i mere geografsku dužinu, znači udaljenost na istok ili zapad od onog početnog nultog meridijana. I ovde se vidi jedna ključna razlika. Za razliku od paralela koje su, paralelne i nikad se ne dodiruju, svi meridijani se spajaju u jednoj tački, i na severnom i na južnom polu. I oni dele svet na istočnu i zapadnu hemisferu. Znači, da sumiramo. Paralela nam govore koliko smo severno ili južno, a meridijani koliko smo istočno ili zapadno. Prosto, a genijalno, zar ne? I onda na mestu gde se ukrste jedna paralela i jedan meridijan, tu se dešava prava magija. Tu dobijemo nešto što zovemo geografske koordinate. To je u stvari jedinstvena, super precizna adresa za svaku, ali baš svaku tačku na planeti. Sad, kako celu tu apstraktnu mrežu sa globusa prebaciti na nešto praktično, nešto što možemo znati da držimo u ruci? Tu na scenu stupa umetnost pravljenja karata. Pogledajte samo ovaj skok kroz vekove. Levo je jedna od najstarijih mapa, iz drevnog Vavilona na glinenoj pločici koja prikazuje samo njihov mali poznati svet, a desno, prvi moderni svetski atlas iz 16. veka. Put koji je kartografija prešla je, prosto neverovatan. Ali znate šta, sve te karte, i one drevne i ove moderne, dele jedan ogroman problem. Kako sferu, nešto okruglo, preneti na ravnu površinu, na papir? To je kao da probate da ispravite koru od pomorandže. Ne ide, uvek će se negde pocepati ili izdobičiti. To je suštinski izazov kartografije. I da bi taj prevod sa globusa na papir uopšte bio koristan, svaka dobra karta mora da ima neke osnovne elemente. To je kao njen jezik. Stvari poput razmere koja nam kaže koliki je odnos veličina ili legende koja nam objašnjava šta znače svi oni simboli. Bez toga, karta je samo slika. Dobro, a kako prikazati nešto trodimenzionalno, kao što je recimo brdo ili planina? To imamo jedan baš pametan trik, a to su izohipse. Vidite na slici. Svaka ova kriva linija povezuje tačke koje su na istoj nadmorskoj visini. I fora je u tome što tamo gde su linije guste, znamo da je teren strm, a gde su retke, nagib je blag. Jednostavno, a efikasno, zar ne? A evo i drugog, možda još intuitivnijeg načina, a to su boje. Pogledajte ovu kartu Evrope. Odmah je jasno, zar ne? Zeleno su nizije, a kako visina raste, boja se menja sve do tamno brown za najviše planine. Reljef je, tako reći, nacrtan pred nama. I tako malo po malo stižemo do današnjeg dana. A hajde da vidimo kako ti isti principi stari vekovima danas pokreću onu neverovatnu tehnologiju koju bukvalno svi nosimo u džepu. Verovali ili ne? Ona ista geografska mreža o kojoj smo pričali, ona je danas nevidljiva, ali je apsolutno svuda. Ona je kičma moderne satelitske navigacije. Svaki put kada se otvori mapa na telefonu, u pozadini radi ideja stara hiljadama godina.
Nekada davno orijentisali smo se pomoću kompasa, gledali smo gde pokazuje magnetna igla. Danas, kao što vidimo ovde, mi primamo super precizne signale sa čitave mreže satelita koji kruže visoko iznad zemlje. I to je naravno svima poznati GPS, to jest globalni pozicioni sistem. To je ta tehnologija koja omogućava telefonu da izračuna tačnu geografsku širinu, dužinu, ma čak i nadmorsku visinu, i to sa preciznošću koja je nekada bila nezamisliva. I da bi sve to radilo kako treba, potrebna je čitava jedna, svemirska flota. GPS sistem se zapravo oslanja na jedno sazviđe od preko 20 aktivnih satelita koji neprestano oblećuju Zemlju. I to je ono što je, bar meni, najfascinantnije. Sva ta neverovatno kompleksna tehnologija, sve to što staje u naš džep, u suštini je samo super brz i efikasan način da se odgovori na ono jedno prastaro pitanje. Gde se ja za Boga nalazim? Tako smo prešli put od prazne lopte do digitalnog globusa koji možemo da vrtimo na dlanu. Taj sistem linija je bukvalno iz korena promenio naš pogled na svet. I sad kad smo mapirali praktično svaki centimetar naše planete sa tolikom preciznošću, logično pitanje je, šta je sledeće?